Evo, upravo smo ustali, danas je nedelja pa smo malo lenji, spali smo skoro do 10. I tako sad gledamo YouTube, pa se da doručkujemo nešto, planiramo pa se idemo na plažu. So join our day. Kišna sezona je počela. Čekaj za moju novu water bottle. Šta mislite o onom čovjeku što je 265 godina živo? Real or fake? No more translate. You put this up as well? Everything.